Dobar dan svim prisutnima, očekujem da će ih biti još. Čast nam je i zadovoljstvo gostiti profesorku Isaković, koja je već održala predavanje na temu projektovanja mostova prema Eurokodu 8 delu 2. Današnje predavanje je zapravo nastavak na neki način prethodnog, gde ćemo moći da vidimo jedan numerički ilustrativni primer kako se stvari rešavaju u Eurokodu. Profesorka je vrhunski stručnjak kako na evropskom polju, tako i svetskom, i imamo priliku da iz prve ruke čujemo neki od najvažnijih aspekata projektovanja. Njenu biografiju kao i najavu samog predavanja ste dobili i biografija je prilično bogata i impozantna, neću se zadržavati previše na tome. Rekao bih samo da je ona završila osnovne studije na Beogradskom građevinskom fakultetu, da bi sve ostale stepene obrazovanja realizovala na fakultetu građevinskom u Ljubljani. Profesorice, izvolite, imate reč, a mi ćemo da uživamo u predavanju. Hvala Vlado za ovaj uvod. Ja se zahvaljujem Svetlani i Vanji što su me pozvali da predstavim ovaj numerički primer. Kao što ste rekli, ovo je nastavak onog predavanja od jesenas. Onda smo videli neke osnovne principe na kojima koji su u Eurokodu 8.2. Danas ću da pokažem jedan primer. To je školski primer, s obzirom da je njegova namena da pokažemo te osnovne principe, ne sve. Pa pogledajmo odmah kako izgleda taj most. To je jedan običan, jednostavan gredni most koji je poduprt sa 3 stuba. Ova kako se kaže, stepen važnosti tog mosta je 2. To je važno zato što se na osnovu toga određuje masa konstrukcije. U slučaju druge klase uzima se u obzir samo stalno opterećenje, dok ako bi taj most bio prve klase, trebalo bi uzeti u obzir i deo saobraćajnog opterećenja. Ovde je uzeto u obzir da su tla tipa C, brzanje tla je 0,25 G. I projektovan je tako da ima duktilan odgovor. Ja ću da pokažem pre svega na početku analizu ove konstrukcije. Korišćenjem 2 metode pokazat ću ekvivalentnu statičku metodu, upotrebu njenu i modelnu analizu sa spektrom odgovora. Da bi to bilo, da možemo to da poredimo, zato su ovde na ovim krajnjim osloncima, odnosno oslonci su smičući i u jednom i u drugom pravcu. Gredna konstrukcija, znači kolovozna konstrukcija je sandučastog preseka, ovde su dimenzije. Znači, to će biti prikazana najpre analiza ovog grednog mosta. Pre svega bih želela da pokažem kako utiče početna krutost koju uzmemo u obzir i na sile i na armaturu i posle na pomeranja. I prvo ću da pokažem analizu sa neispucalim teoretskim presecima, pa ćemo posle da to smanjimo, da vidimo kako, kao što kažem, utiče na armaturu, kako utiče na račun pomeranja. I pokazat ću, ilustrovat ću način kako se dođe do pomeranja te konstrukcije. A posle toga ću pokazati
kako se primenjuje metoda programiranog ponašanja na primjeru stubova. Znači, stubovi su ključni element s kojima se opterećenje prenosi u tla. Ključni elementi kod seizmičkog opterećenja, zato sam pripremila primjer gdje je prikazano pre svega njihovo projektovanje, kako se određuje smičuća armatura i kako se uzmu u obzir neke odredbe kojima se sprečava ugib podužne armature. Što se tiče duktilnosti, odnosno utezanja preseka, ja sam izabrala da budu ovi stubovi sandučastog preseka, što je vrlo dobar presek, oblik preseka, zato što ima vrlo široku pritisnutu zonu, pa ćemo vidjeti da se kod takvih preseka ne zahtevaju neki veoma strogi detalji što se tiče utezanja. Za razliku od recimo ovakvog nekog i preseka koji je isto vrlo popularan u praksi, gdje je, barem kod opterećenja u ovom pravcu, ta pritisnuta zona uska i zato je ta poprečna armatura koja se zahteva, naročito u ovim rubnim delovima, može da bude prilično velika. Dobro, pa da krenemo odmah sa analizom. Znači, s obzirom na klasu mosta, koja je druga klasa, kao što sam već pomenula, masa je određena tako da je uzeto u obzir samo stalno opterećenje. Ovdje su neki podaci, ja mislim da nema smisla da se bavimo konkretnim brojevima, neka standardna masa po metru kolovozne konstrukcije i stuba. Pre same seizmičke analize izračunala sam kakve uticaje izaziva u ovom mostu stalno opterećenje. To su samo aksijalne sile, zato što su stubovi povezani sa kolovoznom konstrukcijom, sa ovim, kako se kaže, pomozite mi, hinge. Zglobna je veza, izvinjavam se, nisam mogla se setiti u trenutku. Znači, zato su ovdje samo aksijalne sile zbog stalnog opterećenja, nema drugih uticaja i njihov nivo je dosta mali. Vidjet ćemo da je to važno kasnije kod određivanja detalja za poprečnu armaturu. Onda sam počela sa analizom. Kao što kažem, radila sam dve vrste analize. Najprije ću da pokažem kako se upotrebljava ekvivalentna statička metoda, za koju ne moramo da imamo nekakve posebne programe kao što je slučaj sa modalnom analizom sa spektrom odgovora, već možemo s bilo kojim programom da sračunamo uticaje u mostu. I u Eurokodu 8.2 postoje dve vrste te metode, sa krutom kolovoznom konstrukcijom i fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom. Naravno, postoje ograničenja, s obzirom da je to približna metoda, postoje ograničenja kada ona može da se upotrebljava. Pa tako u potužnom pravcu može da se upotrebljava ako je masa ovih stubova manja od 20% mase kolovozne konstrukcije, što je naravno u ovom slučaju ispunjeno.
a u poprečnom pravcu može da se upotrebi ukoliko ekscentričnost nije velika. Šta znači ekscentričnost? Rastojanje između centra mase i centra krutosti, ako je malo. Pa u podužnom pravcu naravno je to ispunjeno s obzirom da je zglobna veza između stubova i kolovozne konstrukcije, odnosno gornje konstrukcije. Tako da možemo taj most da analiziramo kao jednu konzolu, najobičniju, gde je masa kolovozne konstrukcije i polovina mase stubova koncentrisana na vrhu. Krutost te konstrukcije je krutost svih stubova, znači saberani su krutosti pojedinih stubova. To je sistem s jednim stepenom slobode, tako da što se toga tiče, ovakvi grezni mostovi mogu da se računaju vrlo prosto. Kad imamo kompletnu masu, kad imamo kompletnu krutost, odredimo period vibracije i idemo onda u projektni spektar da odredimo kakvo je ubrzanje, da bi mogli da odredimo silu opterećenja toga mosta seizmičko. U ovom slučaju ja sam uzela, kao što sam već pomenula, u obzir da su tla vrste C, pa sam iz elastičnog spektra koji je prikazan ovde, ova linija, taj spektar redukovala sa faktorom ponašanja 3,5, s tim sam pretpostavila da će konstrukcija da se ponaša duktilno. Kasnije sam to proverila da li je ta pretpostavka opravdana, zato što ukoliko, to smo prošli put rekli, ukoliko je most neregularan, onda mora taj faktor ponašanja da se smanji. Ne može da se upotrebljava 3,5. To je uglavnom kod nekih, ako je poduprt s nekim kraćim stubovima, ovde je već proveren jedan kriterijum, znači upoređena je visina najkraćeg stuba sa visinom poprečnog preseka, koja je ovde 4, i s obzirom da je to veće od 3, može da se upotrebi faktor ponašanja, odnosno pretpostavlja se da u takvim slučajevima konstrukcija ima dovoljnog kapaciteta da se uzme u obzir takva vrednost. Posle toga, kad sam odredila, izvinjam se, ubrzanje u projektnom spektru, pomnožila sam ga s masom, dobila sam silu, podelila tu silu, to je ukupna sila seizmička na mostu, podelila sam je na pojedine stubove prema krutosti pojedinačnih stubova u odnosu na krutost ukupnu. I onda sam odredila i momente savijanja. To je bila analiza u podložnom pravcu koja je prilično jednostavna, dok u poprečnom pravcu ne možemo uvek da upotrebimo takvu analizu, zato što je sistem drugačiji, to je u stvari neki jednostavan roštilj. Tako da moramo u principu da računamo u poprečnom pravcu s nekim programom, podelimo masu konstrukcije, diskretizujemo u određen broj čvorova, barem nekih, tako recimo, na 5 metara. I onda da bi mogli da odredimo period vibracija, opteretimo konstrukciju sa
uniformno opterećenjem, znači inercijalne sile dobijemo tako da mase u tim čvorovima gdje smo koncentrisali mase, znači pomnožimo sa ubrzanjem tla. I onda dobijemo neka pomeranja na osnovu kojih onda odredimo period vibracije tog mosta u površnom pravcu. Ovdje treba i da se proveri da li je ta metoda može da se upotrebljava za račun i onda se u stvari pokazalo da bi mogli čak da upotrebljavamo i model sa krutom kolovoznom konstrukcijom, zato što je razlika između maksimalnog i minimalnog pomeranja u odnosu na prosečno pomeranje bilo 0,2. Dobro, onda sam s tim pomeranjima koje sam izračunala sa takvim inercijalnim silama izračunala period vibracije pomoću ove formule, znači svako pomeranje pomnožimo sa masom, odnosno kvadrat pomeranja i izračunamo period vibracije u poprečnom pravcu. I onda sledi isto što je bilo i kod podužnog pravca, odredimo kakvo je ubrzanje i onda odredimo sile inercijalne ponovo, ali ovaj put to nije samo jedna sila, nego su to sile koje su raspoređene uzduž mosta u onim čvorovima u kojima smo skoncentrisali masu. I onda možemo za svaki stup, znači s tim silama opteretimo konstrukciju i onda možemo da pogledamo kakve imamo momente savijanja i smičuće sile u stubovima. Ja sam to radila s programom SAPA do 2000. Sad ta metoda, kao što sam rekla, može da se upotrebljava ukoliko je most pretežno simetričan, što u ovom slučaju jeste, zato što imamo dva simetrično postavljena kraća stuba i jedan dalji u sredini. Masa kolovozne konstrukcije je tačno u centru, tako da je ovdje ekscentritet 0. Ali, tako da ova metoda za takav most apsolutno je u redu. Vidjet ćemo kasnije, pokazat ću i razliku između rezultata ove približnog računa i računa sa modalnom analizom spektrom odgovora. Ali bih upozorila da u nekim slučajevima, naročito ako bi recimo umjesto ovog dugačkog mosta stuba na sredini imali jedan jako kratak stup, ekscentritet bi i u tom slučaju bio 0, znači centar mase na sredini, centar krutosti isto tako, ali je odgovor takvog mosta prilično nepravilan i u takvom slučaju ne bi smjeli da upotrebimo ovu metodu približnu za račun, što može da se proveri tako da napravimo, znači sa ovim inercijalnim silama koje smo izračunali u drugoj iteraciji, izračunamo još jednom pomeranja i poredimo pomeranja iz prve i druge iteracije, tako da izračunamo razliku. Ovdje je predstavljeno, ovo su pomeranja koja smo dobili na početku sa uniformnim silama po celoj dužini, a ovo su posle one inercijalne sile koje smo izračunali iz pomeranja, pa pomeranja koja smo dobili kad smo opteretili most tim silama. Znači, izračunamo razliku tih pomeranja, što je prikazano ovdje, pomnožimo, odnosno izračunamo posle površinu koja je ograničena tom razlikom i uporedimo sa površinom koja je ograničena sa ovim pomeranjima u drugoj iteraciji.
I ukoliko je razlika tamo negde manja od 10%, onda možemo da kažemo da su rezultati ove metode prihvatljivi, a ukoliko je to više od 10%, onda bi trebalo proveriti uticaje i nekom drugom metodom. Ovo doduše nije u Eurokodu 8.2 ovaj način kako proveravamo da li su rezultati, da li možemo da idemo dalje sa analizom. To smo mi ovde radili, izračunali smo dosta mostova, pa smo ustanovili da na taj način možemo da kontrolišemo rezultate, zato što ako se ova linija pomeranja jako puno menja, to znači da je most neregularan. Dalje, standard zahteva da ukoliko analiziramo most sa ovom ekvivalentnom statičkom metodom, da treba da se pored tih sila koje dobijamo zbog samih inercijalnih sila u stupovima koje dobijemo, treba korigovati, znači još dodati neke uticaje zaradi torzijskog momenta, ali to bi upozorila da to nije torzijski moment koji se javlja u kolovoznoj konstrukciji, već je to mišljen moment oko vertikalne ose mosta. Kako se taj moment izračuna? Saberu se sve sile inercijalne na mostu, u ovom slučaju je to negdje oko 8000 kN, i pomnože se sa ekscentričnost, uzme se u obzir ekscentričnosti. E0 je teoretska ekscentričnost, u našem slučaju to 0, pošto je centar mase i centar krutosti su na istom mestu. Ali treba dodati i slučajnu, takozvanu slučajnu ekscentričnost, gde se uzme u obzir 5% kompletne dužine mosta, pa se sila pomnoži sa tim, ovde je to 8 metara, pa dobijemo jedan dodatni moment koji podelimo posle po stubovima, u ovom slučaju na ova dva stuba kraća, tako da se sila još dodatno poveća za 650 kN. I onda imamo sve uticaje koje nam trebaju, sile u stubovima pomnožimo sa dužinom, dobijemo momente. Onda sam za poređenje analizirala ovaj most i sa modalnom analizom sa spektrom odgovora, opet sa programom SAP 2000, i dobila sam da su tri moda značajna. U podužnom pravcu je period vibracije bio 1,17 sekunde, što je jako slično prethodnom računu. I u poprečnom pravcu je efektivna masa drugog perioda, odnosno drugog moda vibriranja, bila 95%, što je sasvim dovoljno, a treći oblik oscilovanja je bio torzijski, znači opet torzija mišljeno oko vertikalne ose. Mada taj način oscilovanja nije ni bio bitan, zato što je konstrukcija simetrična, pa se ovo nije ni aktiviralo. I ako sad uporedimo, znači, šta smo dobili sa jednom i drugom metodom, znači ovde je približna metoda, ovde je modalna analiza, vidimo da je razlika između perioda vibracija zaista sasvim mala. To je zato što je most regularan
a inače su te razlike mogu da budu dosta veće. S obzirom da je način oscilovanja bio praktično jednak, tako su i rezultati, znači smičuće sile ovdje, ako pogledamo poređenje, razlika je zaista mala, to je u uzdužnom pravcu, u poprečnom pravcu je nešto malo više razlika, ali je i to zanemarljivo. Sad, znači što se sila i momenata tiče, mogli bi da kažemo da smo dobili dobar rezultat, ali se postavlja pitanje obično betonske konstrukcije, to smo prošli put isto nešto rekli na tu temu, početna krutost nije jednaka teoretskoj, može da bude mnogo manja, što znači da se promeni zbog manje krutosti, produži se period oscilovanja i mogu da se smanje uticaj u konstrukciji sile pre svega, što naravno možemo da kažemo dobro ako sad uzmemo u obzir neispucale teoretske preseke, onda smo dobili veće sile pa je to sigurnije, ali što se tiče pomeranja, tu nismo na sigurnoj strani, znači nije račun konzervativan, zato što to znamo, što je manja krutost, veća su pomeranja. Tako da smo još i prošli put napomenuli, kada računamo pomeranja, standard zahteva da uzmemo u obzir tu redukciju početne krutosti obavezno, dok pri računu sila to ne moramo da radimo, pošto dobijamo, kao što smo rekli, veće sile, pa je to sigurnije. Ali pri računanju pomeranja moramo tu ispucalost preseka da uzmemo u obzir, smanjenje krutosti, i ovdje je jedna formula koja je u Eurokodu 8.2 u aneksu C. Znači, moramo da izračunamo neki efektivni moment inercije. Šta je ovdje problem? Problem je u tome što je to definisano u odnosu na nosivost preseka kritičnog, to bi u ovim stubovima ovog mosta koji analiziramo bilo kod uklještenja, i krivina koja je opet zavisi od toga kakve imamo uticaje u preseku. Krivina do duše može da se i oceni približno tako da uzmemo u obzir granicu razvlačenja čelika za podužnu armaturu i statičku visinu preseka, tako da to može da se približno oceni na ovaj način kao što je ovdje prikazano, ali svejedno nemamo podatak još uvek kakva je nosivost preseka, zato što bi morali da imamo podatak o armaturi. Tako da to mora da se zapravo oceni kakva je ta nosivost. Ja ću se vratiti na ovo, pokazat ću koliko je u ovom konkretnom primeru ispucalost preseka, ali da bi to izračunala moram da odredim prvo armaturu podužnu u ovim stubovima, i to sam uradila tako da sam iskombinovala uticaje. U ovom slučaju zapravo i nema šta da se kombinuje zato što je most regularan, tako da uticaje u podužnom pravcu ne mogu da izazivaju momente u poprečnom pravcu mosta, ali ako je neregularan to moramo prvo da iskombinujemo s ovim kvadratima. Ovdje bi trebalo da bude, vidim, je greška, momenti na kvadrat, to ću još da popravim.
I onda se iskombinuje, znači izdimenzioniše se presek tako da uzmemo u obzir dvoosno savijanje, 100% momenta u jednom i 30% momenta u drugom pravcu. Ja sam to iskombinovala, znači za stub najpre 14 metara dug, to su ovi kraći stubovi sa strane. Odredila sam moment puni u jednom pravcu i 30% u drugom i onda ponovo 30% u prvom pravcu i 100% u drugom. Ja mislim da to je jasno. I onda sam odredila koliko mi armature treba i u ovom slučaju to bilo prilično veliki procenat, nekih 1,9%. Sad kad imam armaturu, mogu da odredim kakva je nosivost u jednom, u drugom pravcu i da odredim koliko će presek da ispuca, odnosno koliko mu se smanji moment inercije, odnosno početna krutost. S pomoću ove formule koju sam pre pokazala, ovu krivinu sam ocenila približno, kao što sam pre objasnila, i ovde sam onda upotrebila ove nosivosti u jednom i u drugom pravcu. I u ovom slučaju se iskazalo da je krutost prilično dosta manja od teoretske, tamo negde između četvrtine i trećine, zavisi od pravca. Znači da je ta redukcija krutosti značajna, što naravno značajno utiče i na vrednost pomeranja. Sad sam sa tom novom krutošću, u stvari izvinjam se, prvo sam to isto uradila i za duži stub. U dužem stubu je manje armature zato što su sile, krutost toga stuba je manja, pa je i sila u tom stubu manja i momenti su manji, tako da sam ovde zapravo armirala taj stub sa minimalnom armaturom. Neko bi mogao da kaže, ovo nije minimalna armatura, u Eurokodu 8.1 minimalna armatura je propisana na 1%. U Eurokodu 8.2 to ne važi. Zapravo minimalna armatura nije određena. Može da se izračuna naravno. A ovde sam ja uzela u obzir minimalnu armaturu koja važi za zidove u Eurokodu 8.1. Zašto? Zato što se ovakav presek u stvari u jednom i u drugom pravcu posebno ponaša vrlo slično. Odgovor je sličan kao kod zidova, zato sam armirala to sa 0,5%. Pa sam opet odredila nosivost i opet izračunala koliko taj stub ispuca i tu ovde je čak i više se smanjila ta teoretska krutost na nekih 20%. Onda sam sa novom krutošću izračunala pomeranja. Naravno, da ponovimo ono što je bilo rečeno prošli put, s obzirom da mi imamo redukovane sile, smanjili smo sile maksimalne moguće sa faktorom 3,5, dobit ćemo s proračunom neka mala pomeranja, elastična, međutim stvarna pomeranja konstrukcije kad je opteretimo tim zemljotresom bit će mnogo veća i ovde se uzme u obzir takozvani equal displacement rule, znači da je pomeranje nekog nelinearnog sistema gde kad se postigne sila, nosivost, kad dostignemo tečenje, onda
dobijamo zapravo oštećenja i pomeranja takvog sistema su jednaka pomeranju sistema koji bi se ponašao elastično, a ima istu početnu krutost. Znači da treba ova pomeranja, s drugim rečima, ovo pomeranje koje izračunamo s programom, sa redukovanim silama, pomnožiti sa faktorom ponašanja 3,5. Stvarna pomeranja su 3,5 puta veća. Dobro, znači ponovila sam analizu sa redukovanom krutošću. Ovi periodi vibracija su se naravno vrlo povećali. Ovde, recimo, u podužnom pravcu je bilo 1,17 sekundi, sad je 2,36 sekundi i u poprečnom pravcu se isto jako povećao period vibracije, naravno zbog toga što se krutost dosta smanjila. Izračunala sam s programom ova pomeranja u podužnom, u poprečnom pravcu i pomnožila s faktorom 3,5, tako da kod ovog mosta možemo da očekujemo pomeranje negde oko 20 cm u podužnom i maksimalno pomeranje u 13 cm u poprečnom pravcu. Sad ovde sam i proverila, rekla sam ranije da treba proveriti da li je most regularan, jer u protivnom treba smanjiti faktor ponašanja, što znači da moramo da obezbedimo veću nosivost. Ovde se pokazalo da je most regularan. Kako to proverimo? U stvari proverimo koliko su poprečni preseci iskorišćeni. Znači, je moment koji dobijemo s računom u programu i ako to pomnožimo sa faktorom ponašanja i podelimo sa nosivošću preseka, dobijemo neki faktor R koji ne sme da bude jako različit u različitim stubovima. Ovde bi to moglo da bude problematično zato što srednji stub u stvari ima minimalnu armaturu i nije toliko, čak i ta nije iskorišćena, ali ukoliko neka grupa stubova ili jedan stub doprinosi ka nosivosti manje nego 20%, to može da se zanemari. Tako da u ovom slučaju možemo da kažemo da je most regularan i da je faktor ponašanja 3,5 adekvatan. Tako da sam, znači, s tim praktično završila analizu unutrašnjih sila i pomeranja. Međutim, postavlja se pitanje zašto mi ne bi već u samom startu redukovali krutost konstrukcije, pa bi dobili manje sile, pa bi mogli da obezbedimo manju nosivost. Što naravno dozvoljeno je, ali je problem da nemamo podatak tačan s kojim možemo, znači ne znamo kakve su nosivosti koje moramo da obezbedimo u stubovima, pa ne možemo sasvim tačno da izračunamo kakva je ta redukcija. Znači postupak je u stvari iterativan, ali možemo na početku, kao što radimo u zgradama, recimo da smanjimo tu početnu krutost na 50%, to je dozvoljeno u Eurokodu 8.1, a bit će dozvoljeno i u novom Eurokodu. Pa sam ja i to izanalizirala, znači smanjila sam početnu krutost na 50%, pa sam onda ponovo napravila modalnu analizu i ovo su periodi vibracija. Naravno duži su, ovde je bilo 1,17, ovde 0,74 sekunde.
znači da se smanje uticaji, što se naravno i desilo. Pa pogledajmo odmah armaturu, koliko to utiče. Recimo, kod ovog kraćeg stuba se armatura iz 1,9% smanjila na 1%, zato što smo uzeli u obzir i kod računa sila ispucalost preseka. Znači, onaj prvi proračun je bio prilično konzervativan. Pa sam onda, sad kad sam odredila armaturu, opet izračunala koliko je presek ispucao, pa je se krutost ta početna još više smanjila. Ovdje je bilo negde oko, rekli smo, 1/3, odnosno 1/4, ovdje je sad palo na 1/5. Što se tiče dužeg stuba, ovdje je ostalo sve isto, zato što je minimalna armatura, ali vidimo da taj stub ne iskorišća. Pa sam onda opet izračunala koliko se ovdje redukuje krutost. Međutim, ovdje treba biti obazriv. Ukoliko presek nije iskorišćen, pitanje je da li će krutost stvarno da bude tako malo. No, u svakom slučaju ponovila sam ponovo analizu da bi mogla sa tim redukovanim krutostima i onda sam opet izračunala pomeranja koja u stvari i nisu bila tako različita kao u prethodnom primjeru. Znači, problem sa tom redukcijom je što na samom početku ne znamo kakva je nosivost preseka, koja nam je potreban podatak da možemo da odredimo koliko će ta krutost da se smanji. Ali možemo uvek da napravimo iteraciju. I kao što kažem, za račun unutrašnjih sila standard ne zahteva da se time bavimo, ali kod pomeranja to moramo obavezno da uradimo. Dobro, kad sam odredila te unutrašnje sile, onda sam pristupila, znači imamo sad podužnu armaturu, sad treba da se odredi poprečna, odnosno smičuća armatura i da se odredi armatura koja je potrebna za utezanje preseka. Sad, ovdje na početku sam rekla da je taj presek ima vrlo dobar oblik sa velikom, širokom pritisnutom zonom. Osna aksijalna sila je u oba stuba manja od 0,2 i ako je, znači, sandučasti presek malo aksijalno opterećen, onda se ne zahtevaju neki posebni detalji za utezanje, pošto sam presek ima dovoljno kapaciteta da obezbedi potrebnu duktilnost. U takvim slučajima ovo je faktor povećane nosivosti, o tome ću odmah govoriti. Je taj faktor 1,35, inače može da bude i veći. I šta je taj faktor? Taj faktor je u stvari faktor s kojim mi ocenimo kakva je stvarna nosivost preseka, odnosno odredimo povećanu nosivost. Pa pogledajmo sliku da bude jasnije. Znači, mi smo podužnu armaturu odredili sa nekim računskim momentima i onda smo odredili koliko presek nosi u jednom i u drugom pravcu i to je ovaj moment MRD, što znači da je to neki projektni moment, neka projektna nosivost. Međutim, stvarna nosivost može da bude mnogo veća od te projektne. Zašto? Zato što kod projektovanja mi uzmemo u obzir, na primjer, neke faktore sigurnosti
Znači, zato što da bi bili na sigurnoj strani, mi smanjimo nosivost pa dobijemo malo više armature. Ali sada nas interesuje koliko stvarno taj presek može da podnese momenta, odnosno njegova, neću da kažem stvarna nosivost, zato što i to nije sigurno, ali kakva može da bude gornja granica nosivosti, da tako kažem. Zašto? Zato što ćemo iz nje da računamo smičuće sile s kojima ćemo da izračunamo smičuću armaturu. Zašto je to tako? Zato što smičuća sila je izvod momentne linije, znači u ovom slučaju delimo moment sa visinom stuba da dobijemo te maksimalne smičuće sile koje mogu da se pojave u tom stubu. Mi ne možemo da kažemo, aha, sad kad se postigne moment MRD u stubu, tu stanemo i ne može da bude sila veća. Može da bude, zato što moment savijanja može da bude veći od tog računskog, kao što sam rekla, zato što projektna nosivost, mi uzmemo u obzir faktore sigurnosti, onda uzmemo karakteristične vrednosti za materijale, odnosno nosivost materijala, koja je donja granica, znači samo 5% rezultata je manje od toga. Mnogo je verovatnije da će biti kvalitet materijala, nosivost, neka srednja vrednost, medium. Zato može ta nosivost na savijanje biti dosta veća od, kao što kažem, projektne. I ovde u ovom slučaju, uzimajući u obzir, kao što sam rekla, oblik preseka i nisku aksijalnu silu, je taj faktor 1,35, znači te projektne nosivosti povećamo za 35%. Da bi mogli da odredimo kritične smičuće sile, a ne samo to, nego i momente izvan ovog područja koje zovemo područje plastičnog zgloba, gde pretpostavimo da imamo tu konstantnu nosivost potrebnu iz koje smo izračunali potrebnu potužnu armaturu. Ta dužina je minimalno 20% visine stuba, ako je konzolni stub, odnosno minimalno veća visina pobrašnog preseka. U ovom slučaju to 26% visine stuba, zato što to sleduje iz geometrije. Znači, ako uzmemo da je ovde MRD konstantno, pa na visini toj presečemo povećani moment. Znači, i izvan ovog kritičnog dela moramo da povećamo momente na koje određujemo podužnu armaturu. Zašto? Zato što s tim obezbedimo da ćemo imati oštećenja, i to oštećenja zbog momenta savijanja, samo u ovom delu kritičnom, znači u području plastičnog zgloba. Time štitimo ostale delove stuba, da ne može da dođe do velikih oštećenja. A u sledećem koraku, kao što sam rekla, moramo da izračunamo i smičuće sile iz tih momenata, da sprečimo krhko, odnosno te načine oštećenja, smičuća oštećenja. Ovde je još jednom ponovljeno, znači uzela sam u obzir one rezultate koje sam dobila sa teoretskom
krutošću što se sila tiče, znači 1,9% je procenat armiranja. U kraćim stubovima, u dužem stubu je minimalna armatura, a onda sam pomoću ovih momenata koji sam korigovala došla do toga da od visine 5,7 metara do vrha stuba ovog kraćeg mogu da armiram stub sa minimalnom armaturom. Tako da do visine 5,7 metara je onih 1,9%, a posle je minimalna armatura. Tako sam odredila podužnu armaturu i onda sam, to sam već pomenula, odredila maksimalne smičuće sile koje mogu da se pojave u stubovima u jednom i u drugom pravcu. Ovde moramo da uzmemo u obzir, recimo ako se vratim na ovaj stup S14, znači 14 metara visok, imamo vrlo različitu nosivost, tako da se smičuće sile razlikuju u jednom i u drugom pravcu. Znači odredimo kakva je nosivost na savijanje i taj moment da delimo sa visinom stuba i dobijemo silu s kojom moramo da odredimo smičuću armaturu. Odnosno da proverimo nosivost smičuću nosivost stuba. To se radi, ja mislim da ne moram da objašnjavam, da to većina publike zna da uradi. Znači po Eurokodu 2 proverimo nosivost betona bez smičuće armature, proverimo nosivost betonske dijagonale. Zanimljivo je ovdje, pošto se to menja i tendencije su da se ova klasična teorija Moršova rešetka zameni drugim postupcima, da se ovde izričito zahteva da u području plastičnog zgloba moramo da uzmemo klasičnu teoriju gde se pretpostavi da je ugao ove dijagonale 45 stepeni. To izričito piše i to je princip, mada to će biti promenjeno u novoj verziji, ali za sada mora tako da se radi. Dobro, ovdje sam proverila, znači beton sam ne može da podnese takve sile koje sam izračunala s metodom programiranog ponašanja, to da računamo smičuće sile iz momentne nosivosti. To je ta metoda programiranog ponašanja, znači sprečimo da dođe do smičućih oštećenja, odnosno do takvog načina loma. Betonska dijagonala je bila dosta jača od tih sila smičućih koje sam izračunala. A sad, pošto beton sam po sebi nije mogao da podnese takve smičuće sile, tako standard Eurokod 2 kaže, kao što znate, treba kompletnu smičuću silu preuzeti smičućom armaturom. To u ovom slučaju i nije bilo tako kritično. Znači, dobila sam uz NGF 12 na 10 cm u kraćem stubu. U dužem stubu je to bilo još manje kritično, s obzirom da su smičuće sile tamo manje. To je bilo FI 8 na 10 cm. I zadnja stvar koju treba isto proveriti, kao što kažem, ovde se ne zahteva neka posebna armatura za utezanje s obzirom na oblik preseka i nizak nivo aksijalnih sila, ali zahteva se da se proveri da li, odnosno ograničava se rastojanje između uzengija, zato da ne dođe do
ugiba podužne armature. Ako je to odstojanje mnogo veliko, onda mogu da se šipke ugibaju i s tim se smanjuje njihova nosivost. A određuje se i potrebna količina poprečne armature da ne dođe do nečeg ovakvoga, gde imamo uzengije na propisnom rastojanju, ali jednostavno ih ima premalo, pa može da dođe do takozvanog globalnog ugiba preko više uzengija. Da bi se sprečilo i jedno i drugo, znači prvo se ograničava rastojanje između uzengija koje se izračuna s nekim faktorom delta se pomnoži prečnik podužnih šipki, a taj faktor delta zavisi od granice razvlačenja poprečne i granice razvlačenja podužne armature. Izračuna se ovako, to je poluiskustvena formula i u ovom slučaju je u kraćim stubovima to rastojanje bi trebalo da bude manje od 12 cm, a u dužem stubu je manje. Zašto? Zato što je prečnik podužnih šipki ovde manji. To bi moglo da se popravi, znači da se, ja sam FIS 16 ovde upotrebila u ovom dužem stubu, međutim moglo bi i veći prečnik da se uzme pa da se ovo rastojanje poveća. A drugo što se zahteva ovde je jedna formula koja je isto, to je profesor Priestley sa eksperimentima odredio kakva količina armature poprečne mora da bude da ne bi došlo do ugiba. Ova formula se jedno vrijeme čak i pogrešno upotrebljavala, zato što su pogrešno interpretirali ovo je SL je rastojanje između uzengija, a te je količina armature, pa su umjesto podužnog odstojanja uzimali u obzir odstojanje u samom preseku, što je bilo pogrešno, a sada je to popravljeno. Znači, ovde je propisano kakvu količinu poprečne armature možemo da imamo. Moramo da imamo da ne dođe do ugiba preko više ovih rastojanja. I ovde treba još jednu stvar naglasiti u običnim presecima, znači koji nisu sandučasti, u ostalim presecima se zahteva da je najveće odstojanje između dve šipke koje su poduprte uzengijama može da bude 20 cm i ne više od toga. Ja sam to uzela u obzir i ovde, pa tako i izračunala količinu te armature koja je potrebna, odnosno izračunala sam na kakvom odstojanju mogu da budu te uzengije, što nije bilo kritično u poređenju sa smičućom armaturom. I na kraju pogledamo šta je rezultat. Znači u kraćim stubovima na prvih 8 metara je poprilična armatura, dobro, nije strašno, ali nije ni mala, 1,9%, a u gornjem delu je minimalna armatura. Smičuću armaturu, onu koju sračunamo, moramo da postavimo po celoj visini stuba, s obzirom da je smičuća sila konstantna. A u ovom dužem stubu je po celoj visini minimalna armatura, s obzirom da su te smičuće sile bile male, ali zbog malog preseka imamo ovde u ovom području plastičnog zgloba dosta mali razmak između uzengija, što bi naravno u praksi bi morali da promenimo
presek šipki da bi ovo povećali, jer 7,5 cm je zaista malo. A u preostalom delu stuba je ona smičuća armatura koju sam izračunala. To sam ja spremila za danas, pa bi s tim završila, pa ako imate još neka pitanja, rado ću odgovoriti ukoliko znam. Profesorka, hvala vam na izlaganju. Bilo je sjajno zaista i predstavili ste jedan primer koji je pravi know-how od početka do kraja za ovaj most koji ste razradili. Sad ulazimo u taj deo diskusije i pitanja, pa pošto to uvek nekako sporo kreće, bit ću slobodan da ja budem prvi koji će da vas pita. A nije nužno vezano za mostove. Zapravo već neko vreme želim da vas pitam to. Analiza preseka rađena u programčiću Diaz koji je razvijen kod vas u Ljubljani i on je sjajan, zapravo sve moguće preseke može da nam reši i nije samo vezano za stubove, naravno, nego i za grede i tako dalje. I ono što mene zanima, a verujem i publiku, jeste prvo da li se planira neka nova generacija samog programa, jer je on već neko vreme među nama. Verujem da neki iz publike ni ne znaju za njega, ali je vrlo zgodan i zapravo postoji uputstvo za njega koje, i da kažem, taj deo koji možda nije intuitivan nam rešava. Pa je li imate u planu nekog studenta ili nekog? Trenutno ne, a trebalo bi, zato što će se i to promijeniti sa novim Eurokodom. Taj program je dosta mator, moram reći, i trebalo bi da se poprave i greške. Moramo, ajde da iskoristim priliku da kažem da onaj T presek ne bi trebalo da se dimenzioniše kao T presek, nego bolje kao opšti presek, zato što su neke greške, tako da koga upotrebljava bolje onaj general da se upotrebi, zato što nešto neštima i trebalo bi to da se popravi. Sad će i biti, recimo, kod ove nosivosti, pritisak kod betona neće biti sad samo faktor 1,5, nego će to da zavisi od marke betona, koliko je za veće marke će biti veći faktor. Tako da to neće biti drastično različito, ali opet tako neke sitnice će morati da se promene. A ne znam, probat ćemo nekog da nađemo da to uradi. Sad u poslednje vreme moram da kažem ima jako malo studenta koji znaju da programiraju, a naročito to je zadnja verzija, mislim da je bila napravljena u Visual Basicu, koji mislim da prosečan student više ne zna. Da iščita kod, da. Pa da, mislim, i Windowsi se menjaju i, ajde da kažem, postoje već teško pokrenuti ga novim radovanim mašinama i onda se svi mi koji ga koristimo dovijamo nekim načinima da ga koristimo, ali inače program je stvarno sjajan i verujem da bi bio od pomoći ljudima u praksi ovde koji još uvek nisu se s njim susreli. Od mene za sada toliko, pa bih prepustio reč publici. Možete podići ruku. Možda samo još nešto da kažem. Ja sam ovaj princip metodu programiranog ponašanja pokazala na primjeru stubova, znači kako se iz momenta određuje smičuća sila, a to isto važi i dalje. Sad bi trebalo nastaviti, ja ovde nisam to radila, ali recimo kolovozna konstrukcija trebalo bi isto tako iz momenta krenuti kao i temelji, recimo ovaj moment na ukleštenja. Isto tako bi trebalo temelje umesto, da se vratim, umesto ovog računskog momenta trebalo bi isto uzeti u obzir
moment M0 gde je uzeta u obzir povećana nosivost, odnosno izdimenzionisati temelje na neke veće momente. Da bi Jasno. iz istog razloga da bi sprečili da u temeljima dođe do oštećenja, i to je u principu ideja da se spreče oštećenja u tlu, zato što je to komplikovano da se popravlja. U određenim uslovima može u šipovima da se dopusti na vrhu neko oštećenje, ali to treba izbjegavati. Da, i skupo je na kraju krajeva. Jeste. Hvala. Imamo li pitanja? Izvolite slobodno. Mislim, ako bude imao neko još i kasnije pitanja, možete dati moj mail, pa ću probati da odgovorim. Može. Hvala. Ili ćemo ih mi sabrati na jedno mesto, pa ćemo onda onako u globalu proslediti da vas ne izbjegavamo. Mislim, ovo je školski primer. Ja sam izabrala takav most da je regularan, da nema nekih problema, da se prikažu te osnovni principi, ili inače to može da bude i mnogo komplikovanije. Uvek se nešto u praksi desi što je nepredviđeno, a i naravno komplikovanije, ali mislim da je dobar početak i osnova za razumevanje cijelog procesa. Evo, još jednom pitam da li imamo neka pitanja. Ako ne, ja vam se još jednom zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za nas, na divnom predavanju, i nadam se da ćemo vas slušati opet u budućnosti, ali nećemo vas gnjaviti sada neko vreme, pošto ste dosta posvećeni ovim našim aktivnostima. Želim vam prijatan dan i sve najbolje. Hvala vama na pozivu, kao što rekoh, i ja ću zaista, ako bude nekih pitanja, samo pošaljite, pa malo će trajati da odgovorim, ali odgovorit ću sigurno. To je sve u redu. I poslat ću vam sad ovu novu verziju primjera. Da, pa ćemo je staviti tamo. U redu. Super. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja.